konyankororande nachinga baki maisa gansireri ga mwaka turaera guru atakagweru yaringi yakorete iti maisa gasinya matibaro acio chikoro cibere maisa gasinya araumbare no yumwa bwerega ibure tu kale atari korora buya yani njitinge igweti ko buna narenge yani ndoje ndo mungao. Hapa ni Nyanguru, wadi ya Bobaracho na Libari Chache, kaunti ya Kisii. Huku tulipoweka kambi ni kwa mzee Mokua ambaye kwa sasa ni kumbukumbu zake tu zimesalia baina ya jamaa zake. Nyanguru Matibo umucho Mokua. Kijana huyu hana la kutabasamu leo. Licha ya kwamba ungempata mwaka mmoja uliopita, alikuwa mwenye furaha na tabasamu tele, kisa na maana leo hii haoni tena. Samarida nengoro kusamwe ndio Kenya kundi. Nje no mmoja koraso muchiwe. Baibuli bane babete bagusire miaka ya maega. Kinire konyankororande nachinga baki maisa gansireri ga mwaka turaera muchando yo chagete tu nebya gaso bya chagete ko ngatieri sel manaliria chagete kininga goro muchenyo yo nabegete kaliogo na gorete ka 150 ngabeka tikaikalika tikakoro mara gini tikaleta bono ne lioki lakini eli mori ale koro metinyebere kaera eliriga chakaliro ndi ale koro bono likalete lioki liokere na liya genderete tikagenderego ngekabono ngazima karabone gezunte naliri njage tukwenda nyagitari kagendera gukorerwa matibabu paka waleo sasa haijapona. Na chagirete nyanjwa ya maiso itangani karaja chagete elimu kirana changalikirwa mariogo twekanga galende chipesa chikabora chukugura mariogo alia ono kero boni genderia chikocha nalio nandi bono twaje twantu kagenda general bono kero ndi sokoro yane nara tukabakalia besenke bakangira general bono bakachaka kung'ama mariogo bono. Ni safari ya mwaka mmoja ambayo imemlazimu sasa kuongozwa kutoka sebuleni, jikoni hadi msalani, akipiga moyo konde kuwa ipo siku mwanga utang'aa tena. Kiagera kurukale bunda nare korra bono zaingwe imagine binantari korra bono bintu nabiko bebikong kurukale kerana kali jire skura maisane ngongati alenge kingolire gente kerabu ngolire nalenge mariga iteka andoma ngo yagienge kurwa maega akibona bino yigitega bwango gana lia chagete side cyo kongati akabona gasira mintu tole batatu je ni somete korunze 8 na igete corona kolete 18 kumaliza 2018 sikuendelea na masomo kwa sababu mzee mwenye tulikuwa naye alikuja kaaga ndio nikawacha shule nikaendelea sasa nkagendera bono kokora na njegere ngegendera lyo sobogema chuni nje natigaleta no mwisho no minto mwisike na lengoro. Jamaa zake wanaweka wazi yaliyomsibu mwenzao ambaye tangu utotoni amekuwa mwenye bidii ya mchwa. Ngoro gutina kerbo mugaka misati uyoro mumuro manabu mujiyo ore yo sokoro yo mwana kubati mugaka one ono mwana na bakina mama mwabara baba kinda kabanyanyumba bana batatu lakini pati mbagasira byasira babo mwabara ko barana ragasira ango yayo lengo ya magasira ono muntu bo mwana mugaka mumuro minto nero rwara neragasira kerasira kabati bari getigoro ola kanyango jere kondo lente bintu bya gukorima korake ni yose yonde bwirageri bono ikiro ubire ono tubatu mwichana nga ngakiko nyare kana ko ngakibakoragira bari boka mabwati ono magana bosimba rochi jasa marita nangoro kupauna nyanja mamaruge mwana uyu no muchokorone nkaiga unaiboire na baki netegaiga mwana uyu ngina abaibole tegaiga ngina no muiseke tabwate boye abana bagaiga na bachukuru ngina tabwate boye agasira akabatiga gaiga babere na ngina koro gocha na sokoro yaba ngina koro agacha agasira
inakora agasira ango yaba agasira ore ngoyo bagatigara na sokoro yabo nero imukiro sirire otigera umwana unasomete neti akorete tachiti kwenda sukuru gasindete yare ko kare gasya kora no boli na mechenge yonate bakabone go naikirete go nachete korwara ere no boli nero ore ko korora gerio yo mwaba nero ore wekorera. Sio hayo tu, tunafahamishwa kuwa nduguye pia haoni vema tangu utotoni mwake, jambo ambalo linazidi kuzika tabasamu na tumaini la kesho. Ninje wika njengora na renge no ulio ndera na baiboire bo muroyo tama era na baiboire bo yo ninje wika mechando yo charende bwangu inje na mukini kuru bwana guna ngina kama nyama yote nyamba to ngina ko to kumubate gocha lakini igete je kande kwa sukuru ataka ko iruwa yaringira akorete iti maisha gasinya matibaro asio chikoro siwa ya maisha gasinya ona gasinya kanye biro ya mugondo ona mugondo nyankwira ageria gatabwati bakonkonyo ona mbona ya ikire una ya atikira maisha yo agatema ko itu twatemire ko marwari na bana irio moise na mwirite nyango ena mwirite nyango na mwira nyango iri bari ko chakorwari maisha nje na mwirite tukagenda ororo agapimwa maisha yo ngari kerwe kadigete ngatebi kunga na arabo ritu kunga imwe mwirire ngatebi twa mwirire nyagitari to mwirite nyanjo tugacha tukamwira chenero kera iru chenero no ari kunya kwa gwa maria go korwe kera yai kubano ni chibese chikabura paka no ni rio geri bona ari kubekerwa maisha rigasinya akabaigo pakeritwa achete kwenda nyango gaegwe form akarikeru karikeru kadi ngatebigu chitariki sana nkoreki mwire nyanjo munyagitari amanna chikamara to imuka kairu nyanjo abo karairu nyanjo na bege tuchi masini chonsipi karabe ko chimasini chonsipi nche ikerete chigateba ngoma ina mwana oyo muiso aya takorora asa marie tangoro kuisaya yenda nyaemo umuchoyo no yoito igasi ndio ruarete no mucho korone umucho kunande ninde chairman ye family gaiga twatemire kurwanira omwana oyo egere neranyora obokonyi une family twatemire gusuma atiga yaikeire bono ntoriko ikeribuya egesenge njo ebitoki tokonya omwana oyo arambare no yomwabo erega ibore tu kare atari korora buya ere ntubwato muchanda ento gotema turu gushugurikana lakini nere nabwato muchanda tatigoyo nere konyoko moshugurikira komokonya nere bono ubire obeire omuko bono tugusinyinga kiara akora konyo oyo mwabo ibure tukare bunaro muko iga bono tusinyinga kitorakore. Kwa kweli kwake maisha yamekuwa ngumu, asijue mustakabali wa maisha lake likiwa ombi la kusaidiwa angalau dawa na cha kujaza tumbo, akiwa na imani ataona siku moja. Jakina ataka nyoro bokonye njira turanyari kwegendre nyoro none besa egere eranyari ko nyoro none rio goli egere kinda nonye gitari nyoro rio goli mbweni tobere tugwetera challenge chinyinge nyagitari gweta bona chibesa mono no bokonye na butwagania abantu bamintu mutokonye oyo bwatomo yo bugwanja mutokonye omwana oyo iga na aburitang'ani nkorora arenge tabwate mochandonde yaigete gati kabere agatwara obokong'u bwa maiso tukamotema komoetie nyagitari ya nyanchwa nande tukamoira enyancho nyagitari ya general akaringorigwa akatoka nang'a amaisa yangire tari korora. Simulizi kijijini humu inazidi kuwashangaza wengi, wakistaajabu ni kipi kilichoisibu familia hii hadi kizazi hiki ikiwa na masaibu si haba. Sasa imesalia kuwa atakayewasha taa ya tumaini ni Maulana, ombi likiwa waisani wampe kijana huyu na nduguze mkono usaidizi. Wana ongo sabai kurua saba obakonyi onde biensure igwerio yeriga akiamwe nyagitari ende yonsi ebwate korora maiso igara osena abwene ala nyore obakonyi bwendagira igone kina kitwago saba mne twe family na simba arati gake epura imunguba
sairi chanda kogani goito gakitokonyera omwana oyo nabana igaenda nyagitari nyanjo asari kerkorwari keire ng'airwe school mware gwanja masomo mutobwati siagende school weje okuno kogani goito gakitogosaba motokonye gaki gabana yaito simbarati tokonye gaki Ibrahim ngubo na sairi chanda ninwa baro abantu baito tobwate gaiga tokonye gaki okuno kogani goito Omosamari omuyetokese atokonyera abana aba egere na baro batware obugima bwao bugenderere. Nikiwaletea simulizi hii na imani kuwa haitakuwa asiye na mwana aelekejiwe, bali tenda wema, nenda zako, usingoje shukrani, maana leo kwako, kesho kwa mwenzio. Joseph Obuge, Radio Vuna.